iBhayibheli alikho elinye igama elinikiwe ebantwini abangasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Yilo lodwa nosathane lesaba ligama. Ligama liyasebenza. Nedimane bantu balahlekelwe ngunombolo 2. Befundisi asambe ngisozela kudla singadli from January to January. Leli gama linamandla kumisa noma inhlobo liyento. Sikhuluma into siyaziyo, sikhuluma imanga business. We talk about what we know. Oh yes. Yeah, kumnanzi langjalo mlaleli wami ngihamba kwesihlelo start ivula kulingo 081081054237. Yeah, iWhatsApp line yethu useva le number lethi 0818054237 ungasishela ivoice note sitakwazi ukudlala ngesikhathi esifanele ku Facebook Jima uthi Jerome Mnanda Nkosi utakwazi ukuxhumana nathi ngendlela yakhona. Sengibingelele bana abadala la egameni likaJesu ngiqale ngawe Professor lapha bingelele umlaleli ekhaya. Angibabingelele bonke abalaleli bemsakathi walapha emjindini ePhawathoni egameni kaJesu Kristu onibingelelayo. I am Simelane olapha emntini wakanyamazana owakhe khona ngokuhlala. Ngawo siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kanti ngokuzalwa sizalwe lapha eFrazini kusenga ngamswashe. Sase sihamba siyale emgwe. Siyabonga. Hallelujah. Dokotela. Hayi ke qhutha maniki izindala zombili ngiyakutshela wena ziyekele zibulala noJesu Kristu noSathane. Siyobona ukuthi ngibani omdala. Ngiyalibingelela abalaleli emakhaya noma kuphela lapha kufinyela khona umsakazo. Ngiyanibingelela onibingelela nguyena uTH Baloyi khona le from United States of Mganduzweni. Sihlala nathi namhlanje qhutha maniki izindala zombili. Impendulo yakho isendleleni unganyakazi. Oh hallelujah. Kubile mlaleli la sebangenile ngihlale ngambingelele uBishop la bingisozela Bishop wami egameni likaJesu. Balalele emakhala khona la nsinze bekulo indlebe la kulomsakato lomkhulu ABCR nawe Pastor J nebalaleli bonke noma usemotweni usestimeleni usendizeni emkhunjini usetoilet siyakuvusela egameni likaJesu sikumoshakele ukudzabuka skate sendwaza namhla. Hawu skate sasathane sitawudzaba ngiyakutshela utambanga na skate namhla. Siyanivusela abalaleli sithi noma kanjani namhla impendulo uyayithola ukuthi konakale kanje konakale kuphi. Ngiyabonga Pastor J. Nendwaza lesefetho sisi unyalo ngene. Utsabuka skate sayo. Ngimaza ukuthi Archbishop Professor Simelane uthi bebahlala la eFarazini. Nami ngumfana lomncane ngina 6 years bengihlala la eFarazini. Manje ngathi ukuthi samgejana kanjani ukuthi leli vangeli ngalithola ngaleso sikhathi. Pastor J ngivumele ngibethule ngendlela lehlakaniphile. Lo Archbishop Professor MI noma IM Simelane nguyindvodza lelihlahlandlela la kithi eSouth Africa. Ngenda ngabomi nami eSouth Africa angifuna ukuthi eMpumalanga ngoba ngidathi eMpumalanga athi uhamba eSouth Africa yonke. Nguye lo lenkonzo yokuthandazela sayimunya kuye. Yes. Unema record ebantu abafilela bavusa kulabafile. Bantu labane AIDS bebayihlanda njengento sikhehlelo sibona sikhehlelo. Now lo muntu uphathiswe nguNkulunkulu ungilokuthiwa endizeni uyivoice box. Ivoice box nayindiza iwile kulanzwa yena kutobutwa ukuthi yiwiswe yini. Akusila bumafundane bokuthatha ama chance. Manje wagcotshwa ugcotshiwe uNkulunkulu uyamsebenzisa ebudzaleni bakhe sibona simlanze atophilisa lesive ngoba lesive siyafa man of God.
kanzi ke Dr. TH Baloyi uyatiwa ke leli bishop inkonzo ukukhipha amadimoni ayithatha la kule ndoda yena nje ushaya abathakazi phempe abathakazi nabo Satan umvela ethi qudezi maningene izindala zombili indlela yakhe lasebenza ushaya idimoni likhahlele libiyele la livela khona inkonzo yabo le ingakho sibalandzile mina nawe Pastor J kusho ngathi Bishop J kathi umpastor manje sibalandzile ngoba banenvo labe befundisi labangenayo mfundisi na ungenayo lento ingakwatisi lapha ekhaya nalala kuphela ukuthi silahle kuphi kuze sikhona kubuyela emandleni akusi right bantu bakithi babaye bekulabanye emave boy Nigeria bothola emandla khona kube uNkulunkulu ukhona eMpumalanga hayi no it can't work that way mangenamali ke Nigeria ngene njani manje sho uNkulunkulu Bishop uyafana ufana futhi ndawuthini ufana uze lo wasela South Africa ngathi umkhundwana kancane walala abanye emave buta ukuthi inzaba basuka le batofuna umsebenzi lakithi kusho ukuthi uNkulunkulu walakithi mkhulu ngoba umsebenzi bawuthola kuphi lakithi kusho ukuthi uNkulunkulu wabo nobathandaza akwathi bavulela economy la kunemandla la eSouth Africa futhi sempumalanga tati tavele empumalanga so ngosi ungangithinzi kule area leyo ndakulimata mfana Spizara from the public video the Casino Pastor J ngina professor na dokotela ne bishop la kunathi ngendlela lemangalisa si gcina vikile phelile bishop ibani la sikhuluma indzaba lebalekile sithinzile sabuka ukuthi akuhambi kahle uyasuka umuntu ude bandleni umafike bandleni udzabula libandla phakathi ukhuluma wena spiritual father sakhe lamtele atselite ekhaya lakubo Hey laka moya amtselite akhulume kabi babe wakhe amtele abathatha impela bazalwane sabona lokuthi kungumoya wasathane fanele sikhuthe sibambane kepha sangaphumi incamashi ukuthi siphila njani naye emva kokuba sathethe ibandla siyamtholela siyadlulisa nje kumbe yabuye ekhaya alethe banakabo ngoba phela ukudukisene banakabo lebeka nabo la ekhaya kubabe babathatha bonke wahamba nabo sakhuluma indzaba lebaleke kakhulu la kuhlangana bazalwane kumadima bale Christian life abahlangani nebakuphi kusesikhathi kuyakhomperwana kubukelwana phasi kepha bonke babe bathi basindisiwe bamukele Jesu bashaya emathangisi bagcwalisiwe ngomoya kepha kapafani manje ubukelwana phasi usakhonda lapha wena usahamba sala labanye bahamba sinywana sabuka lendzaba la yebafundisi tinekuthi enkosi lamalanga sekuningi kakhulu ukubukelana phasi nemazondo siyanyanyana mani siyanyanyana siqambelane manga Professor Simelane unesipoko la sebenza ngaso dokotela Baloyi sivile lapha kuhamba nento lengaka ngibonile mina azase ngibone ngeami yeah naso funa ukungithandazela ngiyibona iphuma lento ngase ngamani ungiyekele dokotela Baloyi ngenthandazela ngesipoko mina yeah ngingambona aphumelela so yeah kasuye ngikulo lapha manje sesilematene sesishayene ngemakarani kubula Bishop Shongwe asanda kusindisa basolo babaleka ba basilanga kude makarani ematsulu bengalena tsoma passage wona ngene passage basilanga babe makarani okay kepha kham kanyana basimayela ba hayi Jesu yeah makarani na ya sengikhulumile Bishop la awangifiki sifuna lethi indzaba lethi besithi thinzile siphila njani emva kwalokho one ongonile lo mzalwane umthana nami enkosini ngimtele lo munye ngimkhangiza setonweni mbamba seshi uNkulunkulu wakhuluma ngawe Bishop nawe Bishop bami waphenduka
waba nabomake nabosisi nabobhode evangelini ngoba uNkulunkulu asebenzise mina so yangivukela manje so rising up against me uyabathatha labazalwane sibonile ukuthi kubangelwa yini evikini lephelile sibonile ukuthi sithe sitha ngithi lo muntu unemadimoni manje lo muntu akatiboni yalaba mlandzelako abamboni nathi sikwe singaboni lo muntu ubantu yobolekiwe siphila njani siyahlangana ePick and Pay siyahlangana emingcwabeni siphila njani ngongone kangaka cala ngabe Prof cha uma singenalwathi asikwati kuphila kodwa saba nelwathi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli lithi sibathethelele abasonayo ngoba abathi usuke emvile umuntu angati yona into ebalengela abantu uthi abathi benda nje bona ngathi so ukhulile noma sonamandla noma sonani nani yazokusho kwento othe akati manje thineke esesikhanyisele bokungafanele nokuthi nathi simphathe njengesitha ngoba sesitha isitha kulento la kuye yena umuntu kaNkulunkulu sidalwa saNkulunkulu kufanele simthethelele simbise futhi umevuma manje bala emahluba sebangena inkani angasalale lutho athi simphuza siphosa ka isikhulu ngoba uyaprofeta yashumayela akhala abantu bawaphasa abantu manje ngale ndlela athi yena uright kanti akade ngicabanga ukuthi bo Archbishop nawe dokotela nawe Pastor J asuhlonipheni lomsakato ngoba uvuleke emehlo wabona ukuthi indvuku iwile kuze siyilanze kufuna sihambe nemprofeti Elisha yes noma lizembe liwile madoda liwele mandini asifuneni umprofeti Elisha sitshele yena utasitshela ukuthi asende njani okay ngalamanye amagama thine befundisa angisibune ngumncane kini okay nabe kule ngikwenda kufanele ukuthi ngikopelela kini awubi ngithisha ongacala kwafundiswa bangithisha ufundiswa ngithisha njengoba Pastor J angithishela udlule kuthishela asiyekeleni le ngiconze ukuthi la ingathi lahlekela thine khona yes ngiloku lahla labadzala bethu hayi man ngicela uyibeka budlapha man okay la madloti ethu hayi lawa kamoya okay njengaba nongweba ukuthi ngikhulume kabe emoyeni la eveni kunemadloti kuthiwa kalahlwa lokho nabasathana afuna ukukhohlisa abantu abanikete manga evangelini sina sinamadloti sinema legends bantu labahambe lendlela isikhathi esithe bashaywa babhula amazulu bashaywa tinvo bese bathi Shongwe nayi inzambo kuze ungashayisi landzela mina la ngibeka khona lunyawo nawo beka khona lunyawo manje thine lamalanga ngitimele ngivula ibandla lami labantu bami naselabantu futhi bangivukela bangishaya bangicoba ngematshe kude la ngiyokhala khona no ilahleke lapho nakathi ke Pastor J senda njani ngitanela igama lokuqala lithi lami ligama asiphendukeni sonke awuzwa ke asiphendukeni sonke kuqale khona letulu asiqaleni le stop khona kufika la kufike Dr. TH Baloyi ngoba sinawufika uyabona imoto nayisuka driver ngumuntu losene license uyayibona stofika ePitori yes kodwa lo ngana license asanza nokufunza ubamba inhloko ukuthi ngabe ngosiyami bathi asibikani nemgcwabeni wakhe
iyabonakala imvu lephethwe ngumfana longenabaholi iyevakala ukuthi hayi lendlela bria ngalendlela jenga emakhoneni abanawufika emalalayo now lisike lami kokuqala akuphenduke wonke umuntu uyabona lo corona ongijabulise kabi kunenvo la endeni edina ningazange niyibone ni sonke simbonya lobuso ngamagama kuthi utambona muhle kuthi utambona mubi siyafana sonke Oh, buso bakho lobuhla ngububone ni. Ngibona lebuninja lo lovale bona lobusa. Angisisho ukuthi mubi noma umuhle. Ngalamagama lokumbonya lobuso kuthi asifane sonke. Ngamagama ngisho ngokwetikhundla tebuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu vela akanawo senda silingana kodwa ngokuma gifts kaNkulunkulu futhi asinawulingana. Kodwa uNkulunkulu bekendela kona ukuthi sibofunza kuphenduka sonke. Uyabona nje corona ushumayela ukuthi asiphendukeni sonke ngoba kungendeka nami ngimi la nemaphutha nengadlwa ku okungade ubumvana so ke uma ngilophenduka mine ngitehlise ngitithobe ngabe ngidonsa emazulu kuthi akwathi kusibuyisa sihlangane sibe munye ene kubethe nalinye lisondo litibona linomoya lomningi lona sehle nomfundisi lotho uthi ukhuluma singisi lesingcono netlim tabo Tokyo Japan China Japan who kiss me my wife kiss me my bow tie tied me akuyeke lokwathi ngifuna kwehla ngifuna bongifundisa bo Dr TH na professor ngobona sebayihambile lendlela awuzwa ke ngicala lapho mina asibeke kanje ubishop usanda kubeka indaba ukuthi asiphendukeni sonke ngokuya ngokwami ilanguage noma ulimi noma inkulumo uNkulunkulu ayizwayo ile yokuthi sorry sure asukani madoda phinza usorry usho ukuthi ngiyabona ukuthi angenzanga kahle dokotela ngenxa yalokho sorry I apologize lokho ukuthi sorry kusho ukuthi uze ku deadlock akusekho indlela angandlulela ngayo ngale usorry usho njalo yikho uNkulunkulu uma athi noma izono zenu zibo ziniyisa ku life sentence nizogwetha intambo kodwa the day uzoza no sorry uzombeka etafuleni likaNkulunkulu uNkulunkulu wabona sorry masinyani uphakamisa izandla ngoba usorry uqukethe igama lendodana yakhe uJesu awusukani madoda athi nanku umuntu uza ngegama lendodana bakwazi abakwenzayo usorry usho njalo usorry usho ukuthi lokho ngikwenzile ngikwenze angikwenzanga masibo and anginandlela ukureverse kodwa usorry uyena ureverse ozwakalayo ozwa uNkulunkulu ozwa izulu no Jesu uzele lokho injongo kaJesu ukuthi eze kulomhlaba uzele kuzotshela wonke umuntu ohamba kule ukuthi sorry means ngiyaphenduka igama uJesu maqala ukushumayela uthi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele ngamanye amazwi lethani usorry kuza ningene nathi izulu livulekile kodwa ukhiyo kuyongena ezulwini ulo sorry ngamanye amazwi uma umuntu ezibonile ukuthi I'm wrong ngamanye amazwi thina abafundisi abadala nalaba abancane sihlanganyele into eyi1 ngasorry sisonke leli lizwe lingaphola ngoba lapha okungabi khona na sorry kunezwi elimemezayo elibuya sitheni lithi uma uzothi sorry uzothi uyazehlisa lo moya noma leso spirit noma leso senzo asibuyi kuye sibuya kulo owehlulwa uLucifer egama lakhe ngoba wahluleka kumkhipha usorry iyona into yamenza waqualify namhlanje it's a qualified devil yeah and an angel nje has been judged for sentence wenzeni na wahluleka ukuletha sorry asihambe nawe ukungabi naye usorry kumenza ukuthi umuntu abe nombandela awubekayo ukukhaverisha lento ayenzile njengabani na njengobaba wethu uAdam wahluleka kumkhipha sorry wazama ukuzivikela izwe laqalekiswa ngenxa yakhe ngoba kazange ambeke sorry hamba nami mlalele ekhaya wathi nomfati wathi lo mfati lomdike ngamanye amazwi uNkulunkulu mina ngi right
uyabona Mr. Right and Mrs. Right ayikho into ongayisebenza nabo ngoba they are ever right always. Sure. Abanaso isikhathi sika sorry kodwa sihambe nawe. Nansi indoda eyaqotshwa uNkulunkulu kokuqala ibe inkosi igama lakhe uSawuli. Saul. iBhayibheli lithi bekamkhulu amuhle ethandeka uNkulunkulu walibeka ithemba lakhe. uNkulunkulu wamthuma one thing hamba ubulela konke. Bhubhisa. Yena wahluleka kubhubhisa ngoba ekhangwa yilento ekhanga abantu namhlanje. Ngoba umuntu okhangwe ngemali nokhangwe ngemfuyo akanayo usorry usafuna ukuqhubeka accumulate imali ngoba imali le iyona emtshela ungabi na sorry. Khulu kakhulu futhi umuntu. Khulu kakhulu mawunemali. It's how the devil does. Asindluleke lapha. Uma uSawule ehluleka ukuthi sorry lithi iBhayibheli kwathathelwa wakhishwa ubukhosi bakhe wabhanselwa ngamadimoni abuya special eofisini likaNkulunkulu. Hayi abuya kuSathana. Kuthiwa wahlanya. Ufa nje uhamba nje inkosi uSawula kwafuhlanya. Nanku umnyama umuntu lapha owenze blunder enzima kabi walala nomfazi womuntu wammithisa wathatha le ndoda wayibulala wayigciba wajabula wathatha umfazi. Uma ezwa ukuthi uNkulunkulu akayithandanga lento alikho into ayenzile weza nebhakethe eligcwele usorry wafika walithela phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu ngangekho nawe wawungekho ngeke ngiphikise. uNkulunkulu waqhuma esihlalweni sakhe sobukhosi ebona usorry ugcwele ebhakethe wasukuma wama wathi nangu lo muntu unenhliziyo yami unenhliziyo kaNkulunkulu kanjani lo muntu osanda ukulala nomfazi womuntu khona manje. Yini lento emqualify ukuthi athethelelwe kangaka na wayephatha sorry. Ngamanye amazwi when we come to sorry all of us and lelizwe lingaphola. Abaphambili bambone basibone isidingo sika sorry ukuze sibadonse nalabo abaphansi ngoba labo abaphansi bahamba ngomkhumbi bahamba ngesivinini esinzima kakhulu esiya ekubhujisweni esithi bona bahlakaniphile bane anointing enzima futhi bayakwazi ukubona izinto banemali thina thina singabafundisa abanganamali umuntu onganamali angeke angitshele lutho kanti imali ayikwazi ukuhlenga umuntu esihogweni. Ngiyaqhotha uyakhumbula ukuthi ngudokotela ayikhothi uthi ke uJesu kuzomsizana umuntu ayithole yonke le mali nayo yonke le mfuyo kodwa alilahlekele ukuphila kwakhe ngoba imali iyahluleka ukuthenga umphefumulo womuntu. Manje nanti ke indaba laba abagijima ngesivinini bagijiswa lezi zinto kodwa uma ngoba most yabo sebahamba ba empty sebaze bolekelela le anointing awuzwake bajobelela baya extend. Mina ngibuza ukuthi igama lithi iBhayibheli lithi alikho elinye igama elinikiwe ebantwini abangasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu yilo lodwa noSathane lesaba ligama kodwa manje besathi phecelezi athi sane fire siyaphambukisa somcedile ngimbiza ukuthi ugrinding machine umbokotela kamasisi usho professor uyambona nawe yagaya imbokotela yafohla ayasisuka madoda ho alahle lamadumu angithi lamadumu ahamba abe ne expiry date kodwa ligama la Jesu ali expire kune expiry date. iBhayibheli lithi nguye izolo nguye namhla uyaloya wahamba nawo Daniel abangena emlilweni bangena emaphandini amabhubesi azange bashe azange adliwe manje kufuna lokho kunye sikwende emaceleni bathi hayi sifuna ukululeka ngoba manje nawo usilima siyalutheka ngoba iBhayibheli lithi kanjalo umuntu ekuKristu uyisidala esisha oqala kwendlula siyabona manu Pastor John ufuna kubuta sengikhipha emgwaqeni kodwa batangilekelela nini manje nifuna ukuthini doctor nawe professor nithi lisasebenza leli gama
lisanisebenzela nina ngoma mhlambe seliphuphile hayi lisasebenzela mina phela Bishop Shongwe mina ngithi namathele kulo cha mina lisebenza kakhulu yo ngoba amandla akekho ngisho ezandleni yo ukhuluma izwi yo umuntu aphile yo ngiyakwathi lokho baningi basindile ngikhulume nje izwi hayi ukuze lo muntu angathembi ukuthi amandla la kimi athembe uNkulunkulu yena yedwa asithi ke leli gama leli kaJesu uma original uma lidalwa ladaleke ezulwini uma uSathane azonqotshwa le information ngithole kula ngoba ngithi mina ngidila ngama table worshiper ngiyabahlinza mangithi ngabahlinza ngiyababuza imibuzo bangitshele ukuthi uSathane ubuya kuphi yeah bathi uma azohlulwa Sathane ezulwini kwenziwa ikhodi uSathane angayazi ngesikhathi impi ibhokile ezulwini kuliwa kuthiwa kwaqanjwa ikhodi angayaziyo ebizwa kuthiwa Jesu igama elithi Jesu lisho ukuthi umlamuleli igama elithi umlamuleli the rescuer manje uma babiza kwathi uma bazombamba uSathane bahlangana together basezulwini amakhona mane uma bathi sebamtholile laba abaseduzana bathi sesimtholile bathi Jesus ngamanye amazwi okusho ukuthi sibizwa ngapha uma wafika wezwa uSathane eseboshwe ngamadoda amaningi leli gama lithi Jesu lisho ukusindisa it's a quote yasezulwini lalela iBhayibheli lithi leli gama silinikiwe libuye ezulwini leli gama ingilosi mayiqhamukana lizotshela intombazana ukuthi hey uzothola umntwana umnikeze le quote the name of Jesus it's a quote kungakho ke leli gama lalela leli gama lika Jesu uma ulithinta lona lodwana nje uma ulithinta uthi Jesu kunamandla abuya kuleli gama aya yonke ndawo lapha kuhlangene khona ayikhonzi zika Sathane noma ukuthi bahlangene emkhathini noma ukuthi waphansi komhlaba leli gama liqhamuka njengemicibisho lisifika lithi bese kuqhamuka inhlathi zomlilo bahlakazeke bamba ke uma uJesu elamhlabeni yini into abambulalela yona bambulela ngoba Jesu uma akhona kulomhlaba most special kwaIsrael bekanyakazisa isigodlo zabathakathi uma abathakathi bathi bahlangana kwangahlanganekeki for 3 years abathakathi besokola yikho bathi uJesu makabulawe bacinga ukuthi makubulewe yena kuphelile ngaye hamba nami uma bembulala Jesu bacabanga ukuthi kuphelile nampo abapostoli basala babuza uPetro the day ephilisa isosha bathi nikwenze ngamapha amandla lokhu nikwenzile ukuvusa lo muntu na bathi bona hayi lo muntu nimbona eme kanje alikho linye igama ngaphandle kwelika Jesu uma bathi Jesu laba abafundi baka Jesu le ndaba iyabuyela le kubathakathi kuyajema yonke indawo kuyema nsi yonke ushosha beyaphela ya indaba yokuthakathi iyaphela bathi kungcono silibhene leli gama lingasabizwa kungakho bashutshiswa ngaleli gama ngoba linomonakalo wenza bahamba awuthi siyeke le ndaba seJerusalem ngoba anikho man awuthi ngikhulume kabudlapha man la eSouth Africa uma umbuso lo weapartheid usavumela ukuthi asi amasontweni abantu mabasonte ngendlela uNkulunkulu abasontisa ngayo kwakuna ezikolweni kwakuneyinkonzo esibizwa ukuthi SM ya lezo zinkonzo lezathi chafisa amandla kaSathane ahluleka ukusebenza kwakhishwa zona lezi zinkonzo kwaqhamuka abathakathi bephethe onkemba bephethe zibhamu namhlanje na ngiyakutshela makuthiwa abantwana basalawulekeki kwenze njani na khisha igama oh come on somebody ngisho ukuthi ke leli gama uma kukhishwa lona kungena umonakalo leli gama lalela leli gama kuthiwa uma kuzovalwa amasonto abavalelwa lutho bavalelwa leli gama njoba avaliwe amasonto kunabathakathi abalimalayo phansi komhlaba kunabathakathi abalimalayo phezulu emkhathini eintabeni yonke indawo kuhlangana khona lalela kuthiwa ingoma ukuhlabelela ikhona kwawisa indonga zaseJericho yes ukuhlabelela kwenza ukuthi impi kaShoshaphat inqobe kodwa lalela ukuthi kuthiwani kuthiwa manje kungasahlatshelelwa
Why? Ngoba lento yenziwa uSathane uyahlupheka. Oh, come on. Ngithi ma South Africa simeni ngezinyawo. This is the right time for us to stand and shine, man. Sure. Leli gama linamandla leli gama. Sure. Lona lodwa. Uma umuntu aliphatha lenze something awukahle ngibeke nanti sibonele. Komunye unyaka silapha Cape Town, lapha eSt London. My young brother nomunye umfundisi banquma ukuthi kusukela ku-area eso kuyefika ku-area eso naselwandle akukho umthakatho ozondiza. Bazila ukudla bathandaza. Kwajema yonke into. Yajema olwandle, yajema yonke ndawo, yajema emkhathini. USathane wathumela intombazane literal iza iphethe isigodi yafika ekamereni lapho kuhlala khona my young brother. Lapho ahlala khona yafika yawa. Bathi mabayivuza ekseni bayithole will mabayibuza ukuthi kwenze njani. Uthi no kwenziwa ukuthi la babiza ngezinja. Lezi zinja ziyathandaza manje yonke indawo ivaliwe asikwazi ukudla inyama asikwazi ukuphuza igazi. So 3 weeks asenzi lutho akundizwa asisayina sekuthakatheni kujeme yonke leli gama linamandla ukumisa noma inhloboni yento. Sikhuluma into siyaziyo asikhulumi manga business, we talk about what we know. Oh, iBhayibheli lithi alikho linye igama linikwa abantwini ngaphandle kwaleli kaJesu. Ngiyadivert kancane ukuphuma kule nkulumo yethu kodwa senezela leli gama. Lona lodwa linamandla okwenza. Come on. Oh yes. Omunye umama bamletha lapha ekhaya wafika washona emzini wami. Wafa bafe fi. Bangitshela ebusuku lobeka lena uyazi kitchen uthi baba mangazi ukwenze njani. Kwenze njani uthi ufile. Mangifika kwe ngambiza. Wangasabeli ngathi hey ngithumela igama endaweni yabafile. Wavuka. Efile wavuka. Ngelinye ilanga sisesontweni siyakhonza kwakuyi Good Friday. Abantu bathumisa hey uJesu uyabuya masinyane. Omunye intombazane wawa lapha ngaphandle wafa. Bamletha lapha ofisini lami. Ngambuza umbuzo ngathi intombazane, do you think it's a good idea uzofela lesontweni? Indawo yokufela le. That is a very stupid idea uzofela lesontweni. Vuka. Ngathi ngegama lika Jesu ngiyakulanda wavuka intombazane. Awuthi ngiyekeleke lapho lo mfowethu engikhuluma ngaye sesibuye eZimbabwe enkonzweni wangenwa ukugula lokukhohla ngazi bathi yini? Pneumonia. Wangenwa pneumonia wafa wafela lapha emzini wami. Ebusuku 3 o'clock bazongivuza thothi no she's gone. Ngathatha isifulu ngahlala phansi naye ngahlala eceni kwakhe ngakhuluma naye ngathi buthi ngikhuluma nawe endaweni yabafile you made a very stupid decision uthi uzofa umncane kangaka mina ngubhuti wakho kufanele kufe mina kuqala kunokuthi ufe wena yindawo sheshe ufa uzokuthi kunomsebenzi wani lekufeni ngathi batshele endaweni yabafile ukuthi ngiyeza ngegama lika Jesu uma bangavuli ngathi ngizongena the pillars of death shall collapse when I come in ngathi uma bangikholwa lento ngiyishoyo bazoyikholwa action yami. Asuka ngahamba ngayolala ngavuka ekseni mangithi ngangena ngidibana emgwaqo la emnyango yena uyaphuma mina ngiyangena namhlanje ngumfundisi linamandla leli gama leli gama into ngiyithanda ngalo noma uvalelwe ejele uma unalo liyasebenza. Bavalelwe oPetro oPaul noSila bahlabelela ngaleli gama ebusuku lithi iBhayibheli insika zejele zavuma. Uyabona leli gama linyakazisa isigodlo sobumnyama. Leli gama lika Jesu lishake the pillars of hell. Ama pillars okufa ayanyakaza ngaleli gama. Sikhuluma ngento we have got a lot to tell. Kunokuningi singakhuluma ngaleli gama. Well, iBhayibheli lithi phathani lona lodwa. Linamandla kunisiza. Linamandla kunivikela. Lingumkhonto, liwukudla, lingamanzi, lukukhanya, lisingwa. Oh, come on, Professor. Asikhathazeki. Manje uma bonke abantu bangabuya kuleli gama. Siphenduka. Angisho mina esondweni. Babuye kuleli gama. Sikhuluma izwi linye laleli gama kungezeka imangaliso nezimbonakaliso emhlabeni. Kusho ukuthi msi la sibiyela back lapha umbhoshongo lo waseBhabhela lokuthi labantu bebamunye bahlangene bakwati kwakha invo leyetu
Yes. NaNkulunkulu sekabona ukuthi batawufika la ngikhona khona hayi ngoba banejealous bengane sizathu ukuthi waye bangafiki la khona isikhathi singakafiki wase udala iconfusion waba confuse sathane bekakhona wakopa lenvo yeconfusion wayithatha wathi ndawuhamba nayo ngizoyisebenzisa ngemva kufa kaJesu nasekavukile wahamba ngitayisebenzisa kulamakholwa ngidala iconfusion ngidale idum ngento kwasengathi idum inemandla kanti bese basuka kuleli gama ngalamagama sihlukaniswe ukuthi asakhulumi language yinye yokuthi Jesu ligama la Jesu linemandla nangikhuluma kanje phela nami kuyavuka lo kwale ngakubona ngiphuma emathulu one day ngidriver ngiconze eGiyane now kamka ngigijima sengilethe ngiforoto ufuna ngibambe 7 eGiyane bakwadi now ngithelile iCresida ngithi wafa leli bishop uhlala edude kwami kunemfana wethu lohleti la ephansi mangaliso uma sesiconze la ku T junction so crosser lapha bona ukuthi bese uqonze T junction nawo amabhasi mabili aya overtakeana overtakeana indlela ayikho yena nangithi ngiyabrika imoto iyadansa naku lokwasikhipha kulenvo ngeva leli bishop asingegama lika Jesu nami ngajoyina ngathi ngegama lika Jesu lengikukhumbula lengakufakaza namhla ngoba nasesichaza kwasengathi ingane kwayo ngeva kwasengathi udlula ihelicopter la itukwethu ngoba ngavala emehlo ngoba isithi sesiyaphela lekhathi ngivale emehlo ukuthi masingaguqwa mabhasi ayachubeka overtakana sengichonze ku D junction ngalamanye amagama leli gama liyasebenza nedimane bantu balahlekelwe ngunombolo 2 befundisa asambeni sozila kudla singadli from January to January kanti phela lithi abantu bayabhubha ngokuswela ulwathi nje ulahlekile lulwahle lona lenze abantu baduka ngalendlela baduka sebephethe iBhayibheli kodwa baduka usathana faka umoya ukukhukumala faka inzondo afaka ukuhlebana faka ukugcebekana ebandeli linye magroup abengithe thola sesekele magroup anyana sebakhona baka njengale eCorinthians kwakhona baka Paula kwakhona baka Kefsafasi kwakhona bakazi bani yini usathane ucede ubunye ukuthi ligama lingasasebenzi kufana nekulahleka uphethe imepha ngoba ulahleka uphethe uyibuka ubukele imepha iyakutshela ukuthi sijika la ukuthi ungajiki eksayona wena usasambe straight kodwa doctor nethi ningamane ningafuni ngikhulume kuthi nalama Bible college asambeni sohlula ukuthi syllabus yakhona ithini ngoba kungendeka babhayiza nje befundisa ayibafundisa babhayiza baphambuka nje befundisa ngulembo lasukana le Bible college wasinaketa nafuna ukuthi implementa into lengamsebenzi angayati ayikho nasevini bamniketa i-school of thought ukuthi wena uta operate ngalendlela bangamnikete amandla number 1 bangamniketa the kingdom power of God ukuthi wena wasembusweni wena wafikela watoshumela kwelisonto la kubo lokungamsebenzelana naye lokwenda abathakathi baflourishe la isonveni labaganga bathi gangela ngoba there is no power kupholile emasonveni ethu kwasengathi kusemoshare angena umvane emthwalo omunye aphane emthwalo leng20 ngoba nalo lomile le pulpit uphole kwayena ingani ngule Bible college la buya kwasengathi bengavula yami iBible college it's the power Bible college number 2 the kingdom Bible college number 3 the faith Bible college hey asithi ke usathana indoda strategy okay kodwa ke na uma sesiza la ngivumeleni ngibonge sizovala ngibonge uBishop uShongwe ukuthi asilethele kuloko ngoba ikhambe it's only one exit ukhona ubufakazi engabuzwa early 80s untombazane wasuka kwaNongoma ahamba ngezinyawo waya ndawuthize le kwaHotho wafika khona wacela kuyolala ethuneni likaHotho wafika walala lapho kuthiwa ebusuku wavuka uHotho ethuneni embethe ihiya wavela ngenhla acimbile kodwa phansi embethe ihiya wathi uHotho
and then ngizokunikeza yonke imfuyo mntanami, and then what you have to do ukuthi ungabi nomunye uNkulunkulu ngaphandle kukaHotso. Wakhumbula lo mntwana ukuthi esikole no eSunday school watshela ukuthi uJehova unesikhwele ngomuntu okhonza abanye uNkulunkulu, ungabi nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngikhuluma ngokuthi uma sesivaleleke kanje ikhona imbotshana emele siphume ngayo. Uthi lo mntwana lapha ethuneni likaHotso kwaqhamuka ilangabi lomlilo lashayela endlini, uvaliwe umnyango ukhiwe, akuna fastela, kunefastela elincane lapha phezulu. Uthi lo mntwana ngesikhathi kuvutha lelangabi lomlilo, uthi kwabakhona into emthwalayo lo mntwana yamkhipha kule mbotshanyana encane elapha phezulu, wathi igalaka, wathi asandiza kuya phansi wezwa izwi lithi ngoba ungazange wangiphika ngizoba nawe wherever la uyakhona khona. Ngamanye amazwi uma ingesekho indlela kusele only one way, yona le uBishop aqhamuka ngayo, imbotshanyana encane esingahlangana ngayo njengabafundisi, njengabaholi abadala, sibize nalaba abancane bethu, sizohogela sizohogela lo mlilo. Lo mlilo uphethe impendulo yabo bonke, ngoba awuthi ngithi sengigcina umshumayeli uvala 15 times wavale. Yeah. Asithi ke lokuhlukana kuqali kuphela emabandleni, nasemakhaya kuluningi uhlukano. Abantwana abazwani nabazali, abazali abazwani nabantwana, ubaba kazwani nomama, umama kazwani nobaba. Sikhuluma nje more special kule lockdown le, baningi ama divorce azoqhuma ngoba uSathane uyawutshala lo moya, uyawufosta, uyawungenisa kubantwana, ungenise kubazali, awungenise kumama, ungenise kunoma ngubani. Anginaso isikhathi sokuchaza ukuthi mina ngaphunyuka kanjani kule nkonzo. Manje ke uNkulunkulu wethu uma simbiza simfaka ezintweni zethu uyangenelela and yonke into iyalunga. But umuthi uNkulunkulu, I'm sorry, ngoba uma uzoya kuNkulunkulu noma ungenzanga sono kodwa mawuzoza kuye iza na sorry uNkulunkulu, I'm sorry, usho njalo bazithobe abantu bami ababizwa igama lami, baphenduka ezindleleni ezabezimbi, bakhuleke kimi. Awuzwa ke mina enkulunkulu sesivunta kuzo, bese ngiyehla ngiyophilisa izwe la, ngithethe isono sabo, philisa izwe labo. Unjalo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akahambi ngenye indlela, indlela uNkulunkulu ahamba ngayo, umgwaqo uNkulunkulu ahamba ngayo yilo wokuzithoba, ophethe usorry, isikontiri sakhona usorry, inqole yakhona ukuzithoba. Senza njalo uNkulunkulu sinayo, sihlukane nalokuthi mina nginebandla elikhulu, ayisebenzi leyo nto leyo. Awuthi ngimi lapha It's 4 minutes before we touch the hour 7 on Bizarre FM. Hey, Nkosi. The pumping you beat of a casino, Pastor Jay, Nabo Bishop. Madoda ngevakala ngeqobo la. Namhla kuyathandazwa eSouth Africa yonke. Next week bathi soba bodoli masonjeni. Bathi 50 abantu anquli nendini. Bathi sikhuluma ngelanga. Bengifisile bo Bishop bami la sesithandaze, sithandazele ingcebo sisithandazele emabandla kulesikhathi lesimadima. Isikhathi sekuhlaseleka kwelibandla ngendlela lemangalisako, bafundisi abavani, bazalwane abavani emakhaya madima, dikolweni bothishela bakhwebhana, abantwana badubulana, umhlaba wonke nje chaos. uNkulunkulu lo ngangenelela alenze ukuthula neorder. Bengicela singakavalelisi sithandazeni bo bishop bami egameni likaJesu. Haleluya. Singathandaza kanye kanye ngicabanga ukuthi asisita singakavalelisi. Baba wethu ongcwele, yebo uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu namandla wonke, yebo Jesus, ngenelela Nkosi kulesikhathi esinje, yebo uNkulunkulu, esikhathi esibi, yes, vela Nkosi, yes, umnini mandla wonke, ulethe impendulo ezweni lonakele kangaka, yes, uNkulunkulu wethu ongcwele, nasemabandleni, nasezikolweni, yes, nasemphakathini, yes, naseparlamente, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabakhanethanazela bonke Nkosi yami, awulethe ukuthula, yebo baba, ulethe wonke umuntu azithobe, ngoba because uzibone ngcono
unomunye baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu. Yes Lord. Inkosi yethu. Yes Lord. Eyafa. Yes Lord. Yavuka. Yes Lord. Kwabafileyo. Yes Lord. Siyabonga. Siyabonga baba. Hallelujah.